apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Barut si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Aye ketemu sama ondel-ondel mukanya gosong. Nah lo, kenapa tuh ya bisa gosong? Penasaran kan teman-teman? Nih lihat aja nih videonya teman-teman. Teman-teman, tadi Aye ngeliat ondel-ondel mukanya cemong. Aduh, kenapa itu ya? Kok mukanya cemong, gosong? Wah Allah, kesianan bener dah teman-teman. Nah dia noh. Lah, ini mah teman Aye, si Junet. Net, kenapa mukanya gosong begitu, cemong? Kenapa ya ampun? Malah baju hitam, muka hitam, kagak kelihatan, Net. Wah ampun. Jangan tahu-tauin aja dah. Ampun dah. Ini nih kerjaannya si Jenap. Ya ampun, katanya Maya ulang tahun. Udah mana aja dijorokin ke kali ya, ke got ono, kena air kocok. Terus ayah ini Ron disiram pakai oli bekas. Ya ampun Ron, tega banget emang si Jenap. Cariin dah Ron, si Jenap tanggung jawab dah ini. Ya ampun, parah banget ayah diginiin ya. Kasian banget ya. Ya udah ntar Aye cariin dah si Jenap nih. Aduh, kasihan banget lo Net. Teman-teman, kayaknya di depan no po Jenap no. Ah, kita pancing yuk pakai duit nih. Mau nyamperin kagak dia? Po, mari dah, mari. Aye mau nanya nih. Apa bang? Mau nanya apa? Ayo belum joget udah disawer. Lah ono. Tadi Aye ketemu Bang Junet. Bang Junet, bang, jangan diaduin ya kalau Aye dimari ya. Aduh, Aye takut dimarahin bang. Abis Aye cemplungin ke got itu. Lagi ulang tahun orang ada traktirannya. Aye cemplungin aja ke got. Bang jangan aduin ya, Aye ada dimari. Parah banget nih Po Jenap nih. Ya udah deh, kagak bakalan Aye aduin, yang penting joget dulu ya. Aduh, joget gimana nih bang? Aduh, kayak gini aja ya. Ya udah lihat tuh. Ya udah nih jogetnya begini aja nih ya bang ya. Soalnya Aye juga ngeri bang. Ntar tau-tau si Bang Junet nyamperin Aye kemari. Ya udah ya bang ya. Aye pergi aja ya. Maaf nih bang ya. Aye ngeri banget soalnya. Hehehe, lagian sih namanya ulang tahun mah begitu ya bang ya, ceplokin gitu. Iya sih ceplokin, tapi kagak diceburin, Popan diceburin. Kali-kali berendam air kocok. Ya udah ya bang ya, Aye mau pergi dulu, ngeri ketemu Bang Junet mah. Jangan bilang-bilang loh bang, jangan diaduin Aye di mari ya. Awas kalau bilang-bilang ya. Iya. Iseng banget emang dasar si Jenap nih. Ya teman-teman jangan ditiru ya. Masa ulang tahun temennya bukannya dikasih kado malah dicemplungin ke got. Parah nih si Jenap nih. Aduh, jangan ditiru ya teman-teman.